Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Udaba-ke luthinta-ke uMthandeni Mfokamanqele, umculi kamaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu, okowaphosta-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi kunomshado-ke ekhaya kuba. Abantu abaningi-ke bebesola ukuthi mhlampe nguyena oshadayo-ke laphana wey'ngane zakwethu, kodwa-ke usephostile-ke laphana wey'ngane zakwethu, wadlulisa amazwi wakhe-ke laphana wey'ngane zakwethu mayelana-ke nomshado ashoyo-ke laphana ukuthi umfowabo omncane akade eshada-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kwakuyiphupho likama wakhe ukuthi ekugcineni kube nomakoti-ke ekhaya-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalolu daba, njengoba abantu abaningi bebashiya imibono eyahlukene-ke ngalo mshado. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile-ke, cenza subscribe, cenza nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel, siyabonga.